Ang umpuhangku ta pahambor beli la acara pangaringu eti la YKB GKI TV. Mandedi tarungnya na pulung na miri malakata hamayang. Miri dodo na kumpuhang manya parungnya na pulumanang na makapipi manukama laluri ma holod-holodo. Amin. Ang umpuhangku na pulung na parungda rukuna kaparu palakuya na mahamu. Vieling la Danielu kaudhau dalar hau do palandalar do kampul hau. Napakanandin da jedu ya kan dalar hakampul hiwa bawana. Bahalaka papakatanangnya dang yuda buanda bana nalaya. Parai na maramba badera pinguha i Danielu ihananya imihai dawia ahari lampuan daba kaluaka rama vieling la angu da habiamu kapakiring danyaka papawai ngaba la uma maramba ang buhangu latam ni miriho karito naluri na maningulingu ndo maluri tau dangu yedu yakan naluri na makaparu palakuya namhamu. Di Danielu angu da angu tamutailwa da pangitanya namahamu lainyuta. Ang burangku latam ni miriyehu karito. Da pambacanda di Danielu dang da angu da namaka pakikunya nahuri la umma maramba la Babilo. Nyuda de ia baya rokuna pinguda anguda manganada tapi ririhi pada palaku ya nama hamu deda drondan dia ada rama pahamu na pinguda ningguna nduma atau dangu dahan dierang manulai miri dia duyaka na lurinya Daniel ang da angu na batang tayo. De iya bayaka ruku na pingu da badaram tapi ririhi pada palaku ya na mahamu. Dangu bada tutur laluri da. Ang buhang letam miriya karito. Imiri na paaw na danyuta. Kaniya laluri na maningulingu duma tau dangu. Maywa kata kikunya na papalaku na Daniel ang daangu na kata palaku ya na mahamu ngaraya na paramanda kata tutur dang kata pahandia rang manu lemiri ya kata palaku ya na lalurinda luri mawatu hailanya imiri dang ningguna duma tau dang amin. Ang buhangku malah kata hamayang miri kapipi arikama la dalam buhang menyapalaku ya na pulung na pabadarong ma la dodo nahu amin. Ang buhangku takalayo na pulung na paronda ang maruang badonya pa like subscribe dan pabirinya.